Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Hinyo Trap Integrated Territorial Organization Mauring Keneng Area, hapo kajingilam u President Gary S. Marbo bad u Balasham, menha ka khandai tarik unai wing arhajar arpo ar kila let ban khandra ya ka labor license ha substation Mauring Keneng. Hagani kajing let khandra kaseng kalalap babaro kinong tray barjela kila tray kalamshim dan satya ya ka labor license komtana kaliang kaseng kampansi ban be no eki bad hukum yaki contractor bakin wanyalam yaki nong balana barjela tak danda kila yo ikot kisra ki babiang. Uba Gary ulai thu baka senggala yo jingu jor na ginong song snong bakiti ki barjela kila yat la yang hakapor miet bat ya le trai snong. Kum ta kum ka seng kamban si ban shemi kini kisin jam ban be no yaki. Ina ka liang kasang itu mau kenang circle tak singi lah belong ya ka jing ra ini bar jela kami dai bakni ka labor license kay bengi syam kalong ba kim ya biang kot sla kadon ka balakut bab gidon ki bom ya don ru hani hasnong jongi te ngimban si ban be no iki marbale hadien ka jing komplain juki nong songnong jongi baki ya yang damit ki mi ki le trasnong tingin ban si ban ya sim no dakane ka senjam ban ya be no yuki bat kani kalong ka iki ka ba pendu nong ru ya ka revenue jong ka state jongi de dien ka jing yo ka jongi ban ya keren bat ki kontrak si bat kini di brio jongi don kasi jongi betre ya ni ilo ya keren bat ki bagi ong bagi ru gila betre ki kam ta jongi terus